Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilman nafi'an. Hurmatly okuwçular, biz Muhtasarul Kudri attуу kitepten sabagыбызды улантуудабыз. Өткөн темада biz Rahın китеби тууралуу айттык. Кудайым буйрса, бүгүн ошол токтогон жерибизден кайра сабагыбызды улантабыз. Кудай Таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берсин, жашообузга сиңирип, амал кылууга тауфик берсин, жана башкаларга дагы жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берсин. Амин я раббал аламин. ولا يجوز الزيادة في الدين عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله ولا يصير الرهن رهنا بهما وقال أبو يوسف هو جائز. Kudri rahmatullahi aleyhi aytты. Abu Hanifa жана Imam Muhammad'ın көз карашы боюнча карызга үстүнө кошуп дагы карыз алууга болбойт дейт. Bir külöge koyulgan nerse iki jolu alıngan karzdın barabarına tuşuna ne olboyt, küle bolu eseptelbeyt deyt. İmam Abu Yusuf'un rahmatullahi aleyhinin köz karaşı boyunca karz alınıp küle koyulgandan keyin dağın karzının üstüne dağın şol külenin barabarına dağın karız alsa bolat deyt. Hurmatly okuwçular, biz karız alabız. Misalıga, karız algan кезде anın karşısına barımta koyduk. Külege koyduk bir buyumdu. Misalıga, men Aydar Şeyh'ten 10 000 so'm akça alıp durup, mına uşul telefonumdu anın karşısına külege koydum. Emi, Aydar Şeyh'ten bul nese şu külege turgan boydon кезде, men Aydar Şeyh'ten kayra dagın 2 000 so'm koşu berseniz, 12 000 so'm bolup kalsın, janagı telefon oşol 12 000 so'mnun karşısına ne olsun? Küre tuşuna kürede bolsun dep aytsam bolobу же болбойбу? Бул маселеде биздин алымдарыбыздын эки көз карашы бар. Тарафайындар, тактап айтканда Абу Ханифа рахматуллахи алейхи менен Имам Мухаммад рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча болбойт. Bir koygon buyum iki jolu algan karızga ne bolboyt? Küre bolboyt. Ошол биринчи жолу алганына күрөнүн тушуна күрөдө болот, экинчи жолун алган карздын тушуна бул күрөдө болуп эсептелбейт. Мунун себебини алымдарыбыз түрдүү далил келтиришет. Бирини айта кетели. Себеби дейт, карздын үстүгө ашыкча акча кошуп алуу бул жанагы карыздын ошол алынган күрөгө алынган барымтага алынган буюмга тарашына себеп болот дейт, тарашына важип болот дейт, важип кылат дейт. Мисалыга, бул телефонду мен 10 000 сомго күрөгө койдум эле. 10 000 сомго гана жооптуу эле бул. Эми эгерде 12-ни ала турган, дагы 2 000 кошуп ала турган болсом, анда бул телефонду мен 12ге эмне кылышым керек? 12 000ге таратышым керек. Тараткандай болуп калам. Как будто 12 000нин каршысына мен күрөгө койгондой болуп калам. Bunday нерсе шариятта жок, гайри машру дейт. Шариятта мындай болбойт дейт. Bir предмет жаңыдан пайда, bir предметти bir карздын барабарына, тушуна эгерде күрөгө койгон болсоңуз, жаңыдан алган карздын тушуна бул не болот? Күрө болуп эсептелбейт. Тескерисинче бардыгы толугу менен ошол биринчи алган эмнеге карздын тушунда болот дейт. Андыктан эгерде эгерде ушундай маселеге учурадык. Мисалга, мен бул телефонду күрөгө 10 000 сомдун тушуна күрөгө коюп 10 000 сом алдым эле. Кийин дагы Айдар Шейхтен айттым, мен ошол телефонум күрөдө тура берсин, дагы 2 000 сом үстүгө кошуп бериңиз, ошол жалпысына ошол 12 000 сомго менин эмнем телефонум күрөдө турсун дедим. Ошондой дей турган болсоң, кокус монау телефон ортодон жоюлуп кетсе, жок болуп кетсе, şu күрөгө койгон нерсем жок болсо, Айдар Шейхтин колунда, бул ошол биринчи 10 000 сомго гана тиешеси болот. Кийинги 2 000 сомго такыр мунун неси жок, тиешеси жок болуп калат. Түшүңүздөр, биринчиси эгер экөөнүн баасы барабар болсо, 10 000 сом менен менин телефонумдун баасы барабар болсо, карыздар 10 000 сомго биздин аласа бересебиз эмне болду? Чечилди, болду. Бирок 2 000 сомдун тушунда эч нерсе күрө калбай калат. 2 000 сом күрөөсүз эле калып калат. Бул ким көз карашы дедик? Абу Ханифа жана Имам Мухаммаддын көз карашы боюнча.
Al эми İmam Abu Yusuf'tun köz karaşı boyunca bolot deydi. Qarzga bir buyumdu kürege koyup 10 ming so'm misalga qarzga alıp dagın anın üstüge dagın qarz alsanız bolo veret deydi. Da janagı bir buyum murunqa algan jana kiyinki algan qarzınızdın tuşuna küröde olup eseptelet deydi. Andıqtan egerde qoqus bol jok bola turgan bolsa, oşol bardıq 12 ming so'mdan minus kılınat deydi. 12 ming so'm eseptelet, bol qancha so'm oşoga jarashanan minus olur. Misalga bol 10 ming deyli, men 12 ming so'm qarz aldım da. Oşonda 10 ming so'mdan qotulam, 2 ming so'm men emne qilishim kerak bo'lib qolat, төлөp berishim kerak bo'lib qolat. Bul kimning köz qaraşı? İmam Abu Yusuf'un köz qaraşı. İmam Abu Yusuf rahmatullahi aleyhinin dalili qarız aluu deydi. Küre koyu temasında qarız aluu bul janagı sowda satıqdagı akça siyaktуу deydi. Al эми küre deydi. Küre özü bul janagı tovar siyaktуу bolуп eseptelet deydi. Biz murunqu sabaklarda ayttık ede, satuvchu aşıkça koşup tovardı berse bola beret. Oşonda эле сатып алган адамдагы акча берип койсо да эле эмне боло берет деген теманы айттык эди. Ошол сыяктуу эле дейт, бул жерде дагы күрө маселесинде дагы карздын үстүгө карз алып, ошо бир эле буюмдун үстүнө күрөгө коюп туруп, анын карзга карз алып, үстүнө карз алсак боло берет. Ошондо эле тезке немеси дагы эле боло берет дейт. Күрөнү дагы өстүрсөк да эле боло берет деген теманы айтат. Абу Юсуф рахматуллахи алейхи. Ва иза рахана айнан вахидатан عند رجلين بدين لكل واحد منهما جاز وجميعها رهن عند كل واحد منهما. Eğer de bir buyumdu iki kişiden qarz alıp oşol iki kişiye bir buyumdu küröge koysa, bir buyumdu iki kişiden qarz alıp ar birinin qarzının tuşuna emnen koysa, küröge koysa bolot. Munday kılsanız da ele bolo veret. Bardığı ar birinin kolunda ne olatken ошол men misal küröge koygan buyumdun bardığı janagı ökөөнүн qarzının tuşuna ne olat? Kürö bolup eseptelet deydi. Misalga men Aji Murat menen Jumadil'den emne aldım? Qarz aldım. Da anan ayttım, ошол telefon sizlerden ökөөңөрдүн qarzыңардын nesine tuşuna kürödü barımtada dedim. Jarayt. Ошол ar birinin nesi bolup eseptelet? Ar biri üçün kürö bolup eseptelet. Bir kelişimde bolup atat. Şunday kılуу şariatta bar. Ayırma nemesi yok. Sebebi bu ne olduk? Bir kelişim içinde oldu. Bir kelişimde bolğandan problem yok bu yerde. Birok kanday bolot endi? Andan arjağı kanday bolot? Wal mazmunu ala kulli wahidin minhuma hissatu daynihi minha. Emi oşol qarz bergen adamdardın ar biri özünün ülüşüne ne bolot? Jawaptуу bolot. Buyumdan özünün ülüşünün ölçömüne ne bolot? Jawaptуу bolup eseptelet. Eğer de misalga 7 ming so'm bundan aldım ede, 5 ming so'm Jumadil'dan aldım, 7 ming so'm Aji Murat'tan aldım. Bunu 12 ming so'mduk telefonda koydum bu. Şul nese jokko uçuray turgan bolsa, boldu. Men alardın qarzын kayda төлөгөн bolup eseptelem. Meni menen eç nese alasa bereseleri kalbay kalat. Fa in qada ahaduhuma daynahu kanat kulluha rahnan fi yadil akhari hatta yastawfiya daynahu. Andıktan eğer de ökөөнүн biri qarzын төлösö, bul buyum bul telefon. Kayra ekincisinin kolunda toluğu menen bul buyum ekincisinin kolda küröde olup men qarzımdı toluk töle bergenge çeyin. Bunda emes. Bunun bir bölügünü men alışım gerek. Men bir bölügünü tölödüm. Jumadil'din misalga 5 mingini berdim. Emi 7 ming gana kaldı. Emi bunu alayın degen bolboyt. Kaçan men toluk qarzımdı bersem oşondo gana anan bol ne bolot? Kürö degen masele çeçilet da bol menin kayra men mülküme ötöt. Ağa çeyin çeçilbeyt. Ne üçün? Sebebi men emne kıldım edem bunu jalpı ökөөdөн algan akçanın tuşuna küröge koygonmун. Emi uşul uçurda men Jumadil'in 5 mingini berdim de Jumadil'in kolunda bol nese jok boldu. Jumadil sındırıp saldı, urdatıp idi, aytor jok kılıp idi. Emi emne bolot ökümü deseniz, anda bol kadimki deyle jalpı ökö teňi jawaptуу bolup kalat kayra. Kayra men janagı Jumadil'dan ne kılam? 5 ming so'munu kayra alıp koyum da anan qarzыбыз menen bunun baası barabar olsa oşonda büttü üzül kesil olup durup men bulardın qarzını tölөгөндөй bolup kalam. Janagı Jumadil'ga bergen 5 ming so'mdu kayra alam. Nege? Sebebi men anı berdim, bul bunu jok kıldı. Bul ökөөнүн qarzının tuşunda ne deydi? Küröde bolçu. Oşon üçün ökö teňi jawaptуу bolot. Men qarzı toluk tölөгөнгө çeyin bul ökö teňinin maga bergen qarzının tuşunda emne bolup turat eken? Küröde bolup turat.
وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنْ يَرْهَنَهُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ شَيْئًا بِعَيْنِهِ فَامْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ تَسْلِيمِ الرَّهْنِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ وَكَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَضِيَ بِتَرْكِ الرَّهْنِ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ إِلَّا أَنْ يَدْفَعَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ حَالًا أَوْ يَدْفَعَ قِيمَةَ الرَّهْنِ فَتَكُونُ رَهْنًا. Demek Kudri rahmetullahi aleyhi aytdı. Kimde kim bir kuldu sattı, biroq akşasının tuşuna belgili bir predmetti maga kürege koyosun degen şart menen. Men mına uşul kulumdu saga satam, biroq sen mına o neseni maga emne kılasın kürege koyosun dedi. Oşonda satam dedi. Eğer de sen şunu kürege koysan men bunu saga kuldu saga satam dedi. Famtana al müşteri min taslimir rahan. Uşul misal meselede janağı satıp algan adam qarıdar bu neseni kürege koyudan ne kıldı? Baş tarttı. Çok men anı kürege koybayım dese lam yujbar aleyhi. Bunu majburlap kürege koyuğa majburlap olbaydı. Hukuğuz yok bunu majburlaganға. Hem ne olur soda? Satıp algan adamın nesi var? İhtiyarı var. Kalasa meyli kürege koyuyorsan koyuva dep razı olur. Eğer kalasa sodanı kayra baştan ne kılar? Joyot deydi. Biroq joya albaydı deydi. Eğer de qardar akçanı naq төлөsө, je bolosum bul buyumdu koy degende uşul buyumnun nesini koydu? Baasını koyup koysa alda edem ne olur eseptelet? Küre olur eseptele velet. Eki süretте kayra artqa qayta albaydı eken. Akçasını naq berse artqa qayta albaydı. Je bolosum anın baasını berse dagın ne kıla albaydı? Artqa qayta albaydı. Baasını bergen кезде kayra küre olup kalat. Emi bu söz meseleydi. İçige kirip ala turgan bolsok, temanın içine kirsek süйлömdüm. Biz soda satık temasında emnen öttü gele. Satıuchunun, je satıp alıuchunun paydasına bir şart koyulsa, anda al soda kelişiminin talabına karşı bolğandan soda emne bolat? Buzulat dedik. Buzuluş gerek. Bu şunday şart, buzuluş gerek. Erece boyunca bu fasit boluş gerek. Biroq istihsan dalili menen. İstihsan degeni bu murun dalil sabaqlarda ayttık. Kıyastan küçtүү dalil menen, özgöçe bir dalil menen kelip kıyas ne olur? Kıyas menen amal kılınbay, bunu menen amal kılınatты. Oşo özgöçe dalil. Аны ала турган болсок, durus bolot ушундай шарт. Hazır ушул жерде даана ошондой шарт болуп жатат. Hazır карасаңыз, сырткы көрүнүшүдө мен сага сатам, бирок эмне кыласың? Сен мага мынаны буюмга, мага күлөгө коесуң деген bir soda kelişimi talap kılıyor, soda kelişimi talabına layıktı bolboğun şart koyup жатат. Bu fasit boluş gerek. Biroq istihsan dalili menen emne bolarken durus bolot. Sebebi emne üçün durus bolot. Bayanғы nasiya satkan kezibizde tuşunda küre koyulgan akça, tuşunda küre koyulmagan akçaga karaganda işleniştүүрөөк bolot. Sebebi garantiya var da sen bol akçanı emne kılıp alasız, öndürüp alasız. Andıktan bol oşol akçanın bir sıfatı katarında bolot. Men tölöy turgan akçanın nesi? Bir sıfatı katarında bolot. Emi bayanғы soda kelişimini tüzgön kezde akçanın sıfatını şart kılуу, bul sodаны emne kılbayt? Buzbayt dep turup alımdarыбыз айтат. Oşonduktan emneken belgili bir buyumdu maga kürege koyasın dep satsa, bu şart durus bolot, soda dagın durus bolot. Bolgonu eğer de men anı koyboyum dese, majburlaganга emnemiz kalbay kalat, ukugubuz kalbay kalat. Üç imamının köz karaşı boyunca majburlaganга ukuk yok. Sebebi kürege koyu bir öz inisiativası menen bir adamın özü bir jakşılık kılуу bolup eseptelet. Öz inisiativası menen jakşılık jasayım degen adamdı majburlоо yok şariatта. Bolgonu ne dedik? Satıp algan satıuchunun ihtiyarı var. Eğer kalasa joyot, kalasa je bolsam bu kişi akçasını naq tölөйт da soda durus bolup kete beret. Je baasını tölösө baası küre katarında tura beret. Walil murtahini ay yahfaza ar-rahna bi nafsihi wa zawjatihi wa waladihi wa khadimihi alladhi fi iyalihi. Murtahinin hukuku var. Kürege koyulgan, barımtaga koyulgan buyumdu özü, ömür joldoşu, baldары, үйүндө kızmat kılgan kızmatçısı menen korgop saktоого. Uşul adamlar menen ne kılat eken? Çoğu özü saktayı, ayalı saktayı, balası saktayı, үйүндө kızmat saktayı. Kıskası uşular menen saktоого emnesi var eken? Hukuku bar. Wa in hafizahu bi gayri man huwa fi iyalihi aw awda'ahu zamina. Alemi eğer de
үйүндөгү адамдар менен сактабай, башка адамдар менен сактай турган болсо күлөгө коюлган буюмду, же башка бир жака аманатка калтырып ал жок боло турган болсо, анда эмне кылат? Ал дамин болот, төлөп берет, жооптуу болуп калат. Себеби ал эмне кылды? Өзү сактай турган нерсеге кыянат кылды деген сөз болуп эсептелет. Ага не болуп калат? Жооптуу болуп калат, жок болуп кете турган болсо. Wa iza ta'adda al-murtahinu fir-rahni daminahu dhiman al-ghasbi bi jami' qimatihi. Эгерде муртахин барымтага койгон буюмга зыяны тийсе, тактап айтканда жок кылды да. Мисалга бир койду күлөгө койгондо бул атайын чектен чыгып өлтүрүп койсо, мисалга койду күлөгө койгонду. Анда эмне кылат экен? Жанагы каракчылыкта кандай болсо, дал ошондой толук баасы менен эмне болот? Жооптуу болот. Толугу менен эмне кылыш керек? Төлө бериш керек болуп калат. Wa iza aara al-murtahinu ar-rahna lir-rahini faqabadahu kharaja min dhimani al-murtahini. Эгерде муртахин күлөгө алган, барымтага алган буюмду кайра эле рохинге күлөгө коюучуга ариятка берсе. Арият деген сөз бирөөдүн буюмуну пайдаланып кайра кайтарып берүүдү айтат. Сиз пайдасын аласыз, затыны кайтарып бересиз. Мына ошону арият деп коёт. Мисалга айыл жерлерде кошунага барып, кошуна балтаңызды берип туруңуз, кошуна казаныңызды берип туруңуз дейбиз. Ошондо казасын же балтасын алып иштетип кайра алып барып беребиз. Мына ошону арият деп коёт. Эми күлөгө алган адам, барымтага алган адам ошол күлөгө коюучуга кайра эле иштетип турганга бере турган болсо, анда муртахиндин жоопкерчилигинен болуп чыгат. Күлөгө алган адамдын жоопкерчилигинен чыгат да, ким кайра өз жооптуу болуп калат? Жанагы чыныгы ээси жооптуу болуп калат. Андыктан fa in halaka fi yadi rohini halaka bi ghairi shay'in. Андыктан эгерде рохиндин колунда иштетип аткан кезде өлүп жок боло турган болсо, анда эчтекесиз жок болуп кетет. Эчтекесиз дегенде, мындайча айтканда, рохин бир тиын да төлөгөн болуп эсептелбейт. Кийин карзыны толук тиги муртахинге эмне кылып бериш керек? Төлөп бериш керек болуп калат. Walil murtahini ay yastarji'ahu ila yadihi. Эми муртахиндин укугу бар, кайра жанагы ариятка берген буюмду кайтарып алууга. Кайтарып алды, кайтарып алууга укугу бар. Себеби ал күрө негизинде. Fa iza akhazahu 'ada ad-dimanu alayh. Качан аны кайтарып алса дейт, кайра жоопкерчилик кимге оонайт эми? Кайра муртахинге оонайт. Кайра эгер муртахиндин колунда жок боло турган болсо, жана жокоруда айтканыбыздай не болот? Карзыдан не болот? Минус болот дейт. Fa iza mata ar-rahinu ba'a wasiyuhu ar-rahna wa qada ad-dayna. Эгерде күлөгө койгон адам өлсө, анда анын васиси дегени бул мен өлгөндөн кийин менин байлыгыма сен жооптуусуң ушул маселеде деп айткан болсо, дайындап кеткен болсо бирөөдө, ошону васи деп коёт. Ошол васиси эмне кылат? Жана күлөгө коюлган, барымтага коюлган буюмду сатып, анын карзын төлөп берет дейт. Fa in lam yakun lahu wasiyun nasaba al-qadi lahu wasiyan wa amarahu bi bay'ihi. Ал эми эгерде васиси дагы жок болсо, эч кимди жооптуу катарында дайындап кеткен болбосо, жакындары дагы баласы жок, дейли атасы жок боло турган болсо, анда казы атайын бир кишини буга жооптуу кылып дайындайт. Мына ошол киши эмне кылат? Дайындайт да, мына ошол күлөгө коюлган буюмду сатып, анын карзыны төлөгүн деп айтат. Урматтуу окуучулар, мына ушул жерде Рахан китеби аяктады. Кудай Таалам бардыгыбызга бекем иман берип, ихлас берип, дайыма илим жолунда жүрүүгө насип этсин. Амин я раббал аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.